ስሜታቸው ይፈልጋሉ ውስጥ የሚችሉት ነገር ነው ወይስ የማይቻል ነገር ነው የሚለውን አብረን እንመለከታለን። እንዲሁም ደግሞ ኢድ ወይ ደግሞ በዓላት ወይ ደግሞ ፓርቲዎች ወይ ደግሞ መሰል ነገሮች በምን አይነት ሁኔታ መደረግ እንዳለባቸው አሳጥረን እንመለከታለን። በተለይ ደግሞ ኢድ አልአብራር ወይ ደግሞ የሸዋል ኢድ እየተባለ ሰዎች ተዘጋጅተውለት ምን የሚደረግ ነገር አለ? ይሄንን ከዑለማዎች ማደር መዘዝ አድርገን እንመለከታለን። حياكم الله وبياكم ሼርና አድርግ እንደለመደው ቻናላችንን ዩቲዩብን ፌስቡክን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ። ኸይሩን ለሁሉም እናዳርስ። جزاكم الله خيرا። እሺ ዑለማዎች በዚህ ዙሪያ ላይ የተናገሩትን እንመለከትና ከዛ በኋላ ወደ ሌላው እናልፋለን። ምን ይላሉ ዑለማዎች? من الأمور المحدثة المبتدعة في شهر شوال بدعة عيد الأبرار وهو اليوم الثامن من شوال. በዚህ ዲናችን ውስጥ ሊጨመር የተሞከረ ሰዎች በዲናቸው ውስጥ አዲስ ነገር ማስገባት ከሞከሩ ነጋገር መካከል ቢድዓ ከሆነ ነገር መካከል ኢድ አልአብራር ብለው በስምንተኛው የሸዋል ቀን ማለትም ረመዳን አለቀ አበቃ፣ ከዛ በኋላ ኢድ ሆነ። ኢድ ቀን አብረን ዋል አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ከዛ በማግስቱ በኢድ ማግስት ሰዎች ሸዋልን መጾም ጀመሩ። 6 ቀን ተጾመ። ከኢድ ጋር 7 ቀን ሆነ ማለት ነው። 8ኛው የሸዋል ቀን ላይ ማለትም 6ቱን የሸዋል ቀን ከጾሙ በኋላ በማግስቱ ልክ እንደ ኢድ አልፍጥር ሁሉ ኢድ ያከብራሉ። ኢድ አልአብራርም የሚሉት አሉ። እና ይሄንን ነገር ሁክሙን ዑለማዎች ተጠይቀው የመለሱትን መልስ አብረን እንመልከት። فبعد أن يتم الناس صوم يوم شهر رمضان ويفطرون اليوم الأول من شهر شوال وهو يوم عيد الفطر ويبدأون في صيام ال6 أيام الأول من شهر شوال وفي اليوم الثامن يجعلونه عيدا يسمونه عيد الأبرار. أو كدم بقدس مسألة ይሄንን ቀን عيد الأبرار ብለው ይሰይሙታል። እናም ሼኽ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ሼኽ الإسلام ምን ይላል? وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد. أهم من ይላሉ ابن تيمية رحمة الله عليه አንዳንድ ቀኖችን ኢድ አድርጎ መያዝ፣ አንዳንድ የተለያዩ ጊዜያቶችን ኢድ አድርጎ መያዝ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ረቢዕ አወል ውስጥ መውሊድ ብለው እንደሚያከብሩት አው بعض ليالي ረጀብ በረጀብ ውስጥ እንደሚያከብሩት አው 18 ذልሕጃ በ18ኛው የذልሕጃ ሌሊት የሚደረገው እንዲሁም ደግሞ አው አወል ጁምዓት من ረጀብ የመጀመሪያው የረጀብ ጁምዓ የረጀብ ወር ገብቶ የመጀመሪያውን ጁምዓ ማክበር أو 8 من شوال الذي يسمونه الجهال عيد الأبرار. እንዲሁም ደግሞ 8ኛውን የሸዋል ቀን عيد الأبرار ብለው አላዋቂዎች መሃይማን የሚያከብሩት فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف. እነዚህ ይሄ ነገር ቢድዓ የሆነ ሰለፎቻችን ያልወደዱትና ያላደረጉት ድርጊት ነው። ወለም يفعلوها ያላደረጉት ድርጊት ነው። አልወደዱትም አላደረጉትም። ሰለፎች በአጠቃላይ ከሰሃባ ጀምሮ ቁሩን المفضلة ምርጦቹ 3ቱ ክፍለ ዘመናቶች ይሁን ከነሱ በኋላ ያሉ ሰለፎች ፈጽሞ ያላደረጉት ነው። والله سبحانه وتعالى أعلم ይላል። አላህ سبحانه وتعالى يطرنا ሁሉ ነገር ላይ አዋቂ የሆነ ነው። انتهى من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ሼኽ الإسلام مجموع الفتاوى በሚለው ኪታባቸው በ25ኛው ሙጀለድ 298 ላይ በሰፈረው መሰረት ማለት ነው። እናም وقال أيضا እንደገና ደግሞ ብለዋል ابن تيمية رحمة الله عليه وأما 8 شوال 8ኛው የሸዋል ቀን ሰዎች የሸዋል ዒድ የሚሉትን ቀን ማለት ነው فليس عيدا لا للأبرار ولا للفجار. እሱ ዒድ አይደለም ለአብራሮች ወይ ደግሞ ለእውነተኛው ሙእሚኖችም ይሁን ولا للفجار እንዲሁም ደግሞ እንኳን ለእውነተኛው ሙእሚኖች ይቅርና ለሌሎቹም
ለማንኛውም ሰው ዒድ አይደለም እንኳን ለእውነተኛዎቹ ሙእሚኖች ይቅርና ለከሃዲዎቹ ሙእሚኖች እንኳን ዒድ አይደለም ወይ ደግሞ ለከሃዲዎቹ ዒድ አይደለም ዒድ ተደርጎ የሚያዝ ቀን አይደለም ይላሉ ሸይኹል ኢስላም ኢብን ተይሚያ ረሂመሁላህ ምን ይላሉ አሁንም ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيدا لأندم سو عيد نو بلو ما سب ما من فاسمو آيب فكأدم ملالو رحمة الله عليه ولا يحدث فيه شيئا من شعائر الأعياد بس وسط بعيد وسط يمدرقو قهراوي يهونو إسلام درقيتوج إسلام عباداوج ويدمو شريعة درقيتوج فاسمو السوست لكناونو أي قبام انتهى بزيوس قال الاختيارات الفقهية بميلو بقص عندمتو زتنا له النام ويكون الاحتفال بهذا العيد في أحد المساجد المشهورة عند بتوسنة بتوك مسجد هون ويدقمو أبيت هون ويتم هون إهن العيد مكبرو بدعة نو بشريعة بوتا يمسطو አይደለም ማለት ነው እንግዲህ እንደዛ ያደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይታረቀው ወደ አላህ ከዚህ በፊት ያደረገ ተውባ ማድረግ አሁን ለማድረግም የተዘጋጀ ተውባ አድርጎ ይሄን ነገር ቀጥ አድርጎ ማቆም ነው ምክንያቱም ሰሃቦች አንድ ነገር ሲነገራቸው ሰሚዕና ወአጣዕና ይሉ ነበር አው ሰምተናልም እሺ ብለናልም ይሉ ነበርና እንደነሱ መሆን አለብን ابن عثيمين رحمة الله عليهم تطيقوا بزي قداي لاي اليوم الثامن من شوال يسميه العامة عيد الأبرار سمنتين يوني شوال كان مالتن شوال سدستن صومن سنة بكاي بما قستو يالون كان عندان ترى سوج من يلوتال عيد الأبرار يلوتال الذين صاموا 6 من أيام شوال سدستون يا شوال كانوا يصوموا سابقوا يالهم كان عيد الأبرار يلوتال النم ولكن هذا نقرقن هي بدعة إن بدعة فهذا اليوم ليس عيدا للأبرار ولا للفجار إيه كان لا أو نثنيا وجه مؤمن وجهنو لا كهادي وجهم يهون عيد عيد اللم ثم إن مقتضى قولهم نقرقن دمو بتجماري يا أبرارج إرنو يميلو مقتضى قولهم أن من لم يصم 6 أيام من إهن نقدي أبابارج هي أبرارج إرنو كتب على شوال 6 كان يالصوم سو ليس من الأبرار كأبرارج عدلم كونتنيوش مؤمنوش عدلم عندما لتنو إلى ابن عثيمين وهذا خطأ إيه دمو ستلك سهتتنو فالإنسان إذا أدى فرضه عند سو قديتهم كتوطى فهذا بر إيه دمو أونتنيانتنو تككلنيانتنو مرقنتنو بلا شك يا من مترتر وإن كان البر أكمل من بعض عنداندو أونتنيا درقيت ويدمو عنداندو دق سو كليلوچو يتبلطنا يتشاله عندهونو هلو ككبيه يتوسدوا كابن عثيمين كتاب شرح الممتع واللي كم من ماربت كتاباتن فقهن كبتلي ابزتن كم من ماربت كتاباتن شرح الممتع 6ኛው مجلد ገጽ 465 እና 466 ላይ እናገኘዋለን فجزاكم الله خيرا ይሄንን ቀን ማክበር የለብን እንደ ተራው ቀን ነው ማለፍ ያለበት ስለዚህ ይሄንን ነገር ይሄን መልእክት ቶሎ ብለን በተቻለ መጠን አዳርሰን ወንድሞቻችን እናስጠንቅቅ እናሳስባቸው አጅራቸውን እናገኝ ሰዎችን ከስህተት እንመልሳቸው جزاكم الله خيرا አዳርሱ ሼር አድርጉ ሼር ያደረጉት ሁሉ አላህ በጀነት ያብሰራቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከቢድዓ ሁሉ ያርቃቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን መልእክቴን የሰማኝን ሁሉ ሙእሚን ወንድሞችና እህቶችን ሁሉ خيرون ይክተማችሁ جزاكم الله خيرا ወደ خير ለጣራ ዲንህን እወቅ
ديناتنا النوك ديناتنا النوك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير